njyewe ikintu nendaga gukomoza aho navuga ko kirababaje, hari umudamu wabyumvisha ararira. Mani, be serious guys, kunu Fofo uyu mukobwa Fofo uteye neza kuri kino kigero, yarakunze papa SAVA, ariko man umujama kigira inzanga pire. What reason behind it? You gonna check out about the physical fit, about mental things. Man, muchecking imiterere ya Fofo, imyitwarire ya Fofo, urebe nimba hari umusore nyarwanda wari ukwiye kumwirengagiza. Turabizi Pamela ni umukobwa nyarwanda mwiza, nawe uteyemo n'umugore ndatarabyara. None se ubwiza bwa Pamela ntabwo bwagikereka ku buranga bwa ana debene arabizi mane na debene arabizi ko Fofo ari mwiza, kandi ni mugamaka no mudebene inzanga ngo ni papa SAVA ku mwana yaramukunze for long time, akamukunda igihe kinini, Fofo akarira. Guys, birababaje, Fofo akarira man, arira papa SAVA man, iniga ikigiri turesi na utayimu sha ipolisi arabantu turi nkoni bagashaka papa SAVA amaje kurenga ikindi kirevu yukanoreka cimi. Ariko nanone reka tureke gukomoza kuri feeling cyangwa emotion za bamwe na bamwe, cya perspective suggestion yo muri comment, ahubwo nyamukuru tuze kwigarukira ku byo papa SAVA yagiye akomoza. Turamurambika hasi gato tuvuye kuri King James. Uyu mujama aririmba indirimbo z'inkundo tukanabikunda, ariko mu buryo buri teori mani atuma hari abajama benshi nzi basezerana kubera indirimbo ze. Nagukumbuye agahuguza abantu bakarira bakajyamo bakigaragura, ariko agabivuga mu buryo buri teori, agatuma hari abantu babikora, ariko we pratique twarategereje twarabuze. None umwaka wa 2024 urageze, 2023 iramukize ruhumuriza King James akiri singo, nano gatwereka tupoye ntabwo byoroshye. Ikintu nyamukuru tugiye gukomozaho mutigeze mumenya muri uruganda rwa showbiz kuri seburi kuko na papa SAVA, nuko papa SAVA we mwenye, ariko biranababaje ni inkuru utigeze umenya. Kuri iyi nshuro icyo nakubwira cyo, reka bino bintu reka tubikore nk'ikiganiro, nibyo biraza kuba byiza. Reka tubikore nk'ikiganiro, kandi namwe mu comments muraza mugenda mutubwira ikijya mbere, kuko ndakeka n'abasitari nyarwanda nk'aba Debeni n'aba Medi hari ibintu byinshi bagiye batangaza ku basitari baba badashaka kuzana abagore. King James ruhumuriza navuga ko amaje gukura, ariko ikijyanye no kuzana umugore ntabwo harimo kukikoza. Uwo bita seburi koko ariwe turaza gukomozaho by'umwihariko muri kino kiganiro, bitewe n'ibyo agiye atangariza itangazamakuru. Navuga ko igitekerezo cyo kuzana umugore kuri we nakaza mutwe gakeyi cyane. So navuga ko wenda na Israel Mbonyi we ntabwo turamujudgingaho cyane, kuko mu minsi yarangiye yakoretse kepo ku mbuga nkoranyambaga. Tubona ko ari ibintu byadanje nubwo yaramaje gukura, ariko tubona ko ibijyanye n'igikwe biri very soon, biri vuba. Yes, niko bimeze. Ariko ikintu kibabaje nituza kugera kuri seburi koko uyu kina muri papa SAVA,
ikintu gikomeje kubabaza itangazamakuru ni amakuru mutigeze mumenya kuri papa sava. Niyo mpamvu nanjye nayumvishe nkavuga ngo ntabwo nacikanwa. Birababaje kubona umuntu nka papa sava yes no less no pause no more TikTok, no cap, no caption. Retsara nora ita time wigiriyata wigona yata. Agona kama gonna do, agona touch, agona detach, promoter, generator, advancer, analyzer, advisor, everything. Teacher legi chala. Inemo wanyangezi kaizari. Kaizari. Nyine bayitaragarurazi Afrika. Hamwe duhura tukareba amakuru kugenda trendinga mu ruganda rwa showbiz ino isi ya ateye inimentu tuba twayiyoroshe muri rusange. Tugiye kuvuga kuri papa sava, twongeye tuvuge kuri King James, tuvuge kuri Israel Mbonyi, nuko muri kugenda mubibona mu screen yanyu. Yes, muri kugenda mubona mu screen yanyu. Nibyo tugiye kuvuga kuri bano bajama batatu b'Abanyarwanda. Ntabwo turabita abagabo, ntabwo turabita abana, ntabwo turabita abahungu, kuko ikigero cy'ubwana barakirinze, ikigero cy'ubugaragu barakirenze, ikigero cy'ubujeni bano bajama barakirenze. Ariko bikomeje kugorana kumva ko papa sava adafite kepo, ko adafite umugore ntago ari ikibazo. Israel Mbonyi mureke tuze kumurambika ku ruhande, tuganire kuri papa sava cyane cyane na King James. Ukireba mu ntoki zabo nta mpeta bari bambikwa. Bano bajama babiri, King James na papa sava. Bino bintu biratwereka iki mu ruganda rwa showbiz? Nuruhe rugero batanga muri ruganda rwa showbiz? Naye magambo babwiye itangazamakuru. Navuga ko ejo bundi mu gusoza umwaka mu 2023 umusangiro wateganyijwe wanateguwe nyakubahwa His Excellence Kagame ari kumwe na Jeannette Kagame umufasha we. Bari batumiyemo bano bajama, bari batumiye ba Kevin, ba Chris Easy, bose bari hari ibyamamare byinshi bigera kuri 20, ariko uwo bita King James, uwo bita papa sava bari bahabaye. What is on behind him? Kuba papa sava ataraganije Jeannette Kagame mwenye ngo tubona amafoto, ariko debe nakaba yarabaganije. Bano bajama bafite abagore bagiye baganiza Jeannette Kagame, bakaganiza na Kagame, ariko bigeze kuri papa sava na King James baratinya. Why? Deveni yarangije kuganiza Jeannette Kagame ari kumwe na Kepo, yari kumwe n'umupati nawe wikeza Pamela. Hari ahantu papa sava yarahatinya, hari ahantu King James yaratinye kuhajya wenyine atari kumwe n'umutambukanye cyangwa umufasha. Please guys, ariko ikintu none twavugaho uwo bita Israel Mbonyi nawe yaratambutse gitware yaganije Jeannette Kagame kuko azi ko hari randevu yarangije kutwereka umutambukanyi, yarangije kutwereka umukunzi we. Nubwo batari basezerana, ariko buriya Israel Mbonyi turamurambika ku ruhande, ahubwo tuvuge kuri papa sava. Nyamukuru ikintu twendaga gukomozaho uyu mukobwa, ndabivuga mbabaye, uyu mukobwa ukina muri sinema nyarwanda bita Fofo, umurebe Fofo. Guys, birababaje mazi boro mwazifata nka joking, ariko bino bintu birababaje. Murebe Fofo, murebe imiterere ya Fofo, muyitegereze, murebe umukobwa wakunze papa sava, ariko papa sava akigira inanga. Guys, ikintu cyazana tubabaza nuko na papa sava agiye agashiturwa
man yaranze Fofo man. Kandi Fofo uyu mukinyi wa sinema nyarwanda haciye kinini akunda man Papa Sava ari nka manager we, yari nka chef we, yari director we, ubwo n'ubundi ukakina muri za Papa Sava no mu yandi masinema aba yateguwe mujama Papa Sava. Umujamakazi Fofo yakunzeho Papa Sava aramwirengagiza. Ni umukobwa wifuzwaga n'umusore uwo ari we wese bitewe n'imiterere ye. Ikintu nendaga gukomozaho, wenda abandi bakobwa bagiye bakunda Papa Sava bateye neza bafite isura, ariko wenda bikaba byarapfiraga yuko aba bakobwa wenda abrizi bashobora bateye neza ariko ntabwo bitwara neza mu buryo buri discipline. You have to catch out. Ugende ucunge imico ya Fofo, ugende ucunge imyitwarire ya Fofo, urebe imiterere ya Fofo. Mani y'umuntu ari mwiza turabivuga. Twagiye tuvuga mu minsi yatambutse tuvuga ubwiza bwa Pamela, tuvuga ubwiza bw'abahanzi nyarwanda, Zali the Boss Lady yaje mu bitaramo bya All White Party, avuga ubwiza bwa Pamela. So turabyemera, Pamela ni mwiza, imiterere, imyitwarire. Ntabwo tuzatuhisha abakobwa beza, tuzatugenda tubivuga no kubitangaza makuru. Ariko ikintu kibabaje gikomeje kubabaza ni ukuntu Papa Sava yirengagije Fofo, umukobwa mwiza. Hari igitangazamakuru amakuru nzavuga nkoriho azajya reka mbyihorere, ariko Fofo ni mwiza byo tubyemerekanyeho. Uyu mukobwa nyarwanda tukajya twumva ubukwe bwe iyo kumva amakuru atubwira ngo ubukwe bwe Papa Sava akomeje kwigira inanga, ariko uyu mukobwa ni mwiza. By the way, ikintu gikomeje kubabaza mu itangazamakuru no mu ruganda rwa showbiz muri rusange ni ukuntu Papa Sava mwenyewe yirengagije kino cyuma gikebana ngo ni Fofo. Ubu akaba ari singo undi mukobwa, tuvugisha ukuri. Haciye igihe kinini Fofo abyereka Papa Sava kamukunda, kandi Papa Sava ni umuntu mukuru donc ariko amwereka kamukunda. Papa Sava akabyirengagiza, akamwereka urukundo ariko bari muri sinema bari gushutinga, baba biherereye. Fofo akagaragaza amagambo y'agahinda yuko abona ko Papa Sava atamwitayeho. Ibintu bifata igihe kinini. What's the reason is behind? hazashya. So very soon we gonna check out, turebe feelings, turebe perspective, turebe ikintu Papa Sava mwenyewe avuga kuba kiri single. Kuba adafite umugore ntabwo aricyo kibazo, ahubwo kuba atari yambika n'impeta cyangwa ngo ayambikwe cyangwa twereke kepo, ntabwo ko ari ikintu gikomeye. So we gonna check feelings, we gonna check perspective about Papa Sava. Time we gonna catching boy. Let's alanula ita time wigiri yata, we gonna yata. I'm gonna detach generator, promoter, advancer, muzika izari. Mwakoze kubana nanjye, reka mbabwire ngo bye. Bakunda amabara abiri, ibara ry'iroza, ibara ry'umweru. Ndabakunda cyane, bafite ku mutima bimwe bya kwa cheers.